Myanmar rampuma silent strike man ani. Silent strike. I want today not to open a shop, not to open a market, not to go to work, not to go to the office, not to get out of a car. December ni som hi World Human Rights Day tan ya wangin he ni den chanin Sipai Council Sarkar daudal na lan tirnan Myanmar rampum huap silent strike kan mangdona Myanmar ram chunga democracy lam tuang zo mek zo fa te zong zong hian jingdar so matanga lailam dar li thleng mani in le compound chunga thapila tuma pon chuak lawin thu nei na a chila tharum thoa mi hring chan vo bo che ho military council sipai ho hi dau dalang u sipai in thu nei na an pong lak nu thasoma liam nu poin mi puite chunga sipai ten kong sang in har satna na men lo an thena poisoi lo civil mi te an pong mana ral thuam mangin mi pui chunga lalan throta mei chia ten pong suala in an hal saka nun na hial rong takin an lak sak ani human right thi kan ngai poimo tak takem chin zo fa te hi kol sual sipain min ti dana kan lom lo hle thina minority ho min nek sor zia te kan sa khuwa kan tradition culture le tong min noi bo sak tum chung changa theito pa hailana international community tan puina te kan nget fo thina kan ti tur dik tak ani reng boka ma se keimani singa ral thuam nei wanga kan aya minority le zuala kan riat telaka dictatorship kan do ang maya kan chele loi si hi human right kan khelo nge kan ngai poimo lo jok chin state satom khuaten an tor hi warap thak tak em thlathum chuang an khuwa an lualum thangam to lo zunia sual sipai ho wang ni lovin democracy tana malatu sipai te wang jok ani loi sia mani khuwa mi ten ron ti se kan du lo top tur kan ti hi human right kan ngai poimo wang ani theyangem nge mitin hian bad right kan nei kan khelo jok federal democracy boi pui si in a principle kan pom loi si lo kan wangai tu om tak em ruai tu fel tak tak chief minister te CAM te USA le ramdanga le khazir zote pastor te khan in nauteral thuam nei te che dan hi in en liam mai do nem ni Christmas lor khom ate athilum now sen isu hne na mi fing ruai thleng tu ar si kha simei khu comet emo ni hel tu planet pakhat Uranus emo ani thei thu mithiam ten an soi tun hnaya yahu mang tu ten vote manga an thlan chu angin englai poa Christmas film lar berte chu pakhatna Home Alone panhina The Muppet Christmas Carol pathumna It's a Wonderful Life Christmas tree kung khadan ki hian a thlak nan kung thuman phun le thin kum sang ka zakwa samkwa pakwa khan residents of the state of Maine America te chuan Khovela snowman lian peran siam fitza som pathum seta sang e snowman hian Khovela karot lian peram hangbok Christmas tree te hi khal chuan ni ma hian kum som panga velan lo thang man Europe ram tam taka chuan 12 days of Christmas December ni som ni panga tanga January ni ruklai hian tharau sual le thate an phusana sa hle thin ni in an ngai urlok ni hian Bolivian ho chuan Misa del Gallo emo Mass of the Rooster emo hun mangin an lom thin ta hian mi then khatin zanlai in khoma arpa an kenga an rin dan chuan ram sajinga arpa hian isua pian thua puang ma saber British ho chuan Christmas an ri an kil lain lekha manga siam lal lukhum an khum thin heng lal lukhum te hi Christmas cracker chunga an da thathin bok Facebook post zirchian na angin Christmas thlen ma kar ni chung hi kop choi te in then hun lar tak pakhat ani ma se Christmas ni ero in then tlember hun ani thung Christmas rong chi thum te chu a hring a sen le rang ka chak rong te ani
a hring hi nun na le pian non na chin chian ani in a sen hian isua thi sen a en tira rang ka chak hian eng hau sak na le lal berni na te a en tir bok Christmas lai hian mani in ti hluman tlema nipuya an tam ber thung karol om zia hi pathian faka zai le lamania kum khata hun pui palia hian man vek thin ani ma se ti dan phunga nei tak zela chuan Christmas a zai chia hi a om chhun ani to mi fing pathum ti hi thil chiang tak ani lo Bible mi chanchin thama thaya zia ka hian mi fing te wise men ti chi ani UK a chung ko za som pathum chau te chu Christmas ni a biak ina in khom thin an ni chu ti la in chung ko za som ni pasari ten lalnu thu soilai thu chungin TV an en thin bok Christmas laya leya fur zam tla White Christmas hi England le wal sa chuan a thlen theina chance soma pakhat chau ania Scotland le Northern Ireland a chuan paruka pakhat ani thung kumsang ni pakhat Christmas urlok ni chuan Bethlehem Hotel room za ni somzinga room za ni pariat zet chu athlonin a lu thei luamana omlo Christmas tree chei moi ma saber tu chu Protestant reformer Martin Luther sangkha jali somriat pathuma tanga sangkha janga somli paruk ani kum sangkha jariat somli pathuma John Colcott Horslian Christmas ka thia muchuak Christmas walk vet lai hian no panglom toys Lego set somni pariat zet chu second tin an khal chuak thin Christmas la lar berper te hi Judami Jews te phua ani chung zinga chuan White Christmas Rudolph the Noise reindeer I will be home for Christmas te tel mi har sale re theite tan puinan biak ina poisa tho khom na turbom an huna tangin December ni somni parukhi Boxing Day ti ani US a chuan sing ni sang khat vel zet Christmas tree chin na farm om kum sang ni pariat khan Christmas tree 45 million zet chu phun ania hei hi a om sa thingkung 400 million zet bel na ani Human Right Day pualin ram paliten an embassy tuala in pangparda 73 International Human Right Day den chanin Burma rama embassy pali Sweden Denmark Norway le Finland rama ambassador ten Burma Military Council sarkar sipai ten an ka hlum tak sipai sarkar daudal na lan tir tu poi soilo nun na chan ta mi pui sangkha zathum somni pathum te pualin zana chibai buk na le choi moina rospar sangkha zathum somni pathum chu an embassy office zola an da ani mi hring te dikna chanvo hum halna ni hi sap tong chuan Human Right Day ti ani International Human Right Day hi kumtin December ni soma man thin ania kumin thu puyatan equality reducing inequalities advancing human right ti chu man ania hei hian mi hring te inkara in thuklan na le dikna chanvo in anga om theinan na sazo ka mala turin mi puite ti harbei sei ani International Human Right Day voin ni som thla som pani sang ni som ni pakhat alo thlen hian mi hring te dikna chanvo hum him turin ram mi puite kan poimoa ram chung hun tina meichia tele no pangte chunga hleilen na thleng fo hi apoi hle ani mi hring nun za om na in hriat siak le mi zongzong ten kan pian pui dik na le chanvo te in ang tlanga in ngai poimo sakton na hi zalen na dik na le khovel pum pui rem na le muan na in nga na lung phu mani mi hring te dik na chanvo in ngai nep le ngai tha a hlo piang in khovela tor na na sa takalo thleng thina chumi awanga mitin ten kan thak hlel le kan veizong soi chua theina chu alo bo thin hlo na le tlak cham na la katanga kan filim theina tur bo ruak te ati che thin bok tharum hanga in oppe awanga lo theilowa mi puiten an dik na le chanvo tharum thoan sual chu angai lo na tura ramro rel kholin mi hring dik na le chanvo hum halna dan alek ko hun tur hi a nga hlel om ani ram hrang sang le
nam sang sang te inkara in u naw na thatak von nun reng hi thil poimo tak ani bok mi hring dikna le chanvo te hum hal thlat le puan chua hi thil tul tak ani awangin a poimo hle pakhatna mi zongjong hi zalena piang kan nia zaom na le dikna chanvowa in tluk tlang vek kan ni chia le thahriat na phim neya siam kan nia wangin kan mi hring puite chunga in u naw na thinlung kan putlat turani pahni na mi hring dikna le zalen na hrang te hi nam shana wangte vunrong dang lama wangte mi pa le meichia nia wangte sa khua le politics thila ngai dan shana wangte chi le kuang thu emo nei sum thil emo pian le murna emo din mun in thau thu emo awangte a in thliar khan na ommi lova mitin ten kan chanvo ani chu baka mi tu ma an thu kal pui dana wang emo an ram kal phung le ram ro rel dan dang lam awang emo ram zalen an ni emo mi obe ram an ni awang emo in thliar khan le thau thla ka thiang lo bok pathum na mitin te hian nung turin dikna kan nei veka zalen na le mimal nun thamon na te hi kan chanvo ani Myanmar Rama Military Council Sarkar ten mi puite chunga hleilen na le tharum thona thleng mek te hi human right bo chiat na ani zofa te chen tam na zo phai ta han khuwa po International Human Right Day le sual sipai daudal na ni mangin pon chuak lovin an oma a khopumin are thap mai ani khatizong kha ni le phot mai ro se khongaya atam thayang ber min lo like saka min lo share saka la subscribe lo zong ten min lo subscribe saka subscribe ti pia notification bell dar lem kha ola min lo click sak theu turin in khoina karon dil tak meu chewni a hun ngaya Burma News thar ber pernen kanin hule don nia har sanale mong an te tok thin maila pathian thia tha ani in zawa in mang tha vek ule